State President National People's Party NPP but Deputy Chief Minister Prestun Tensong ulahiar syakashnong wapung skur hakakat artrik rempang banpan jingkersyana kebentau kertong MDC ke parti NPP syaka Giant Hills Autonomous District Council JHADC upasman dekar naka musnyang rangat MDC constituency. Habakren hak jingelang ubak Prestun ulaong bahaduk kini kisingi ka bementa hak kini ke konstituensi jongpi bat ke jela baro kedai bangilala banwanra ya karoi kapar. Kan nuksa ka babahatam na kebenta jongpi hangne ke konstituensi kamtam ke wapung skur kedai ke jingyo ya ke CNR di blok headquarter kedai ke burom ke bakrau bat jingkerku ya ke shnong baro kawai. Ulapan kan mauru hasua ka election anajar khat pra lapan kan ria ya ka wapung CNR di blok Shalom Shnong. Kensan kalami ka notification ban pen kan ria ya ka blok namar ka politics. Dei hadian bangalami ban penyaso sya ka NPP bat ngila job bat tau ya ka sorkar ngila rak biang ya ka wapung CNR di blok hawapung skur. Kabak hams ngau tenat syusyu pi layok ru ya ka center ban nyale ya ka exam matric kabawan ra ya ke jingsuk bat jingkerku ke bakrau ya ki kena kin yale matrik hawapung laong ubak Prestun. Ubak Prestun ulaong bakipat bak ki ban bishar benya bat kin yang rang bak namar bakariti dustur kabor ke ikhtiar kan satuan shen ladawan ki weipat ki bor. Ula kerpat ya upat bak ban kersyan ya ke NPP namar bak nang ne kathan ke jingking ke bajan bat ke sorkar ke dailing ba upasmon bat u Deputy Chief Minister masnya bhalang dhar na Giant Hills barok kawai. Uni uno yalam ke NPP ulaong kan mau bha habakran ya ke subjek pedeng jong ke jai benriu jongi dai ban pej na latan rai henry ke juk ke bementa ke kerteng jai benriu ke dai tang ke sladiang bat tang syubek kal haplut artat plan bat kene ke subjek karung bha ki samlah. Ngina kaliang ke sorkar ki babun ba ki program balapun kre ki samla haring ka ki training ban pentebet lengba ka skill development ban aikam ajam ki samla henry wat ngap nengop tang yik jing keno balam ler ki seng san perthaila ong ba Prestun. Objek jong ka election ngatrai ngim dadon kamsu bandaya batai namar ba ka election ngiju yamat la bun teli ki postnem na kawai ka sansnem siya kawai pat ka sansnem. Ngay ka bangak sukwa banwan hangi kalong tang na kawai ka daw bat kata kalong. Kumu state president bat kerpat rit yapi barok. Kani ka constituency musniang rengan. Baping singaw bahang. Banay ka jingjok yaw kertong jok ka party NPP. Nang ba sa sisimpat inyo pantau ya ke executive committee hante hapo ka Giant Hills District Council hapo Juway ngatharai kum kajing perkenaulang ya pi barok ka parti NPP kalayalam ya ka sorkar nadu uar hajar khatra ter hadu kani ka klipmat ka bamta bad habang yalam ya ka sorkar hadu kani ka ski ka bamta ngiyo iya kidak kishin kiba keleng saudong jong ka konstituensi jong pi ba keleng saudong jong ke jelam ikala ajungi ngilala banwanra ya ka jingkela batru ya karoi kapa kanuksa ka babhatam na kabenta jongpi hangne hapo ka konstituensi jongpi bakhamtam ya kane ka snong wapung barokawe ka jingyo jongpi ya ka block headquarter hamne habisnom jongpi klade ka burom ka bakrau bat ka jingkerku ya ka snom barakowe hakapor bangabat mga ya ka senardi hakapor bidang long chief minister Dr. Mukul Sama habis siya ngila notify ngila permit ya bodar ba ka block headquarter na clear yat ngimbu no hangne po wapung tim ma kadon ko politics kabaswa ka election kensan kira no syatay siya po lumsnong
na try piatip lo blok kensan mi ke notification ka ba om ba ya kan ka blok nang ni na wapung nginbu no hangtei halum sno ka jingsuk ka jingker ku ka bakraw bakini ke area baro na kikna school kila banwan hangne hapo wapung na kabentaban ya le ya ka final exam matrik ke jemti manu ba ay kata ay ka sorkar lengba jo ka parti NPP ngalayo ay ka estimate jong ka to ka internal road lembau MDC jompi ladang ngayon iba pikros kendai % ngan ay sanksyon na wood ladang yo kata terhapun setijay ngakwa badyo i hakar soterik kendai % kinong teput hang ni kidai bantep sya ubah pasmon nangtan yo i hakim media menyakini kendiat seni oh kecing ya berngem kecing ya bersit ya kebosnong bertahu melalui keren su hanangin lek syaka angin lek anak siyeng lek sireng sa ngamtip hitip na pimtip baka diskausil ka don kaan ka basket bakin nung tawaan kita hijau ubah plasmon ka executive committee ka bor baka ikhtiar jong ka ansnong gani ka baklain hado kata-kata ngatry kipait ba nung song snong lada don mano nagilong ying kibayad persya iya ka ansnong kan mau ba kalong gabaetan yakin hukum kita bijak long ye na kan mau mengiesnong wakhet la ka om ka borsnong la penbena usordar la ni urang basnong la ni wahesnong baka komiti snong kelarai bahakata kaside ban kamsnong mbit wero ban lejing lej sabar ngan ya tu ya pingi juburom ya kata ka ansno haduk kata ni burom ya ka ansno bahkan nongrem jo ka diskausil kalong bat penskem ya ki doloy ya ki wahesno kata ka dei ka bor ka baga diskausil kala Tengah ong ya pi gitu giba penting giba pensmit buat jukus lain ngelada keren ya kata Hagpe hasor silong hati kata mulai tahun berbatang syak bergen mana bergen di political party nganga ong ya pi kane ka juk ka pemerintah hadin jungu ar hajar ar pulai ngai ka don ka jingkela ka bai isykai na kadao jong kane ka dauba ka dausan ka ba gipen kelakat ya kata kau odar ka ba mga bapek ya kesina di department but ngidaya serbe bahaya ketika jakala itnat labian but mga baong pe ya kata ka caka pi ai na ka borsnong snoba na wajah sim siting karo ai ya ketika jaka nang bangin penbit penbiang bahkan long ka blok headquarter dengar ngamino lejoin no sa NPP da kejingarap ublay try kena ni jerong ngijok bat ngiyok mantau yung kasorkar ndai tang bagitau yung kasorkar ngiyok ruh ya kebanwan ra biang ya kan ke blok headquarter hangi ako waktu abang yok ngau menen ngidong keren baro plan mubak pasmon dekar uday ukun try jong kawapung uday ukun try jong kawapung tengam tharai haba uday ukun try long kumanga nawaken kesnong jong nawaken nganyo tu ya pinado bangasdang yang election nengkong kaju ngalong kumale jong ba pasmon kebenengkong ngadai banhir bankan ba selection nasional lajo nang tanga saya keleng saudong di snong habo konstituensi tengios ngeu menew ba pasmon bu ulong punta
Ke public meeting ke benengkong usdang nala rempei, nala yeng lajong, na uternai sope, jong imei ipa, bat une urang ba ngakermen skem, unang pendon burong ya kani kesnong ke jopi berakawai. Te kabangakwa ban om kolong nam tarai su benang don kam, banda kerpat kerpon. Kadeka kamram jompi, kipait ba nong song snong. Kadeka kamram jompi wat kinong sensyar snong ru. Habadon ukun lajong, upersa lajong. Balai bangin kelet yau. Dia kata kabangamot ban ong kila yo ru ia kaneka block headquarter. Nanta kabab kamsu tenat susu nakaliang jong ka sorkar hapo ka jelam jong ka NPP. Kila yo ru ia ka center ban yale ia ka exam. Naskau burong ia ka borsdong. Ka bongkwa ban pentut ia ki kun samla jong ni ke bayale ia ka exam matrik. Ban pelong ia ka public meeting la ka campaign election sajan jo ka school kopi ka peni ka miso sinot sakawe ko kopi ka ai ba nalor kita ki kendon balambu ka election commission bu sa ka sinot ba candidate umla ban pelong jelang klaim dah pelong jing tuai suai. Berkat pengiru kata umlah habong umlah kamu umlong umlah klaim dah pelong jing tuai suai suai apa pin pelong ya election kurang lo je kata Indon uwero yo piom kita di parti politik parti piom ke kongres ke BJP baru haput renti ya kata kebaar naka election commission ka ong tam hadu kendai beci mambin balah ban pelong ya kejingelang pat badai ban perkut no na kamiso sinot ko ong tang hadu unyaw siteng katakaan ibu dia katakaan bat baro kibakan bas kihap penkut hapo kapor unyaw siteng ladaya pesyang menkli ilah banong te balay bakaya tungko apdengaan jok election commission bakaan jong kata kamiso sinot nganya tu ya pi nga persang ban keli fake yo kia len ki parti ki wei siapa kur tu neng tai yong labon ba ki balik syakun labon ba ki balik omdan bala namar ki kamtip ha maki kitip om tang syuk da kasno regitip wat yakit liwi ro kitip ya uwei pakawei kinong songsnong kinong tepun hakate gejela na kata kelas ngau tolot balada palat ya kat nyau siteng kala banjia ka bad hakabakandu wat kata kabor peniat election nangtay na dali ka election commission ro kaya menjurlang wat kaan kakun lu kaya menjurlang ya kata kajing penbeng dia kata ka bangakwa ban ong ya pi kilong keme kilong pa kikun samla mangi hangi ba kim bisa bat kim yen rangba i kumba kata kariti kedustur i kumba kata ka bor ka ikhtiar nado kabor jong udoloy kabor jong ki wahesno i kumba kan satuan sen tengakwa ban keren ya kan dapat nakabasa
what ting what smith yat hakalenti kabade bat ka bos dong kumbang ong pi wat mangaru ubalong deputi CM nganem not ban yat persya ngang ong pi ngapoy snong lajong ban long meeting kabamot lakum dukum nurus tayo suang hadapan di bodar nada om ya kebos nong jong awal ang day tries nong to ya perkat lang long ne mangan pelong jialang kabiang na kabiang pislo kumno pi kinong sensar snong kinong perjay snong lada kiki om hakata kaski temlaj pi badu nilai pat hakata kasni ngong pi katar lahut ngong kano kababit kababiang ya kabos nong nomor pitip ha mapi hapo kasnong ya kasuk kasain ya kasyongsan kasyongsu manu bekitli kit kaborsno tenaka takadaw nga ong pi kat mga to babat ya papulit kenan diputusiem ngong pi ngamla ban yaj laj lanuru ya kajing penyaj be jing penyaj enti jong ki borsno ki bortha ngi sabalikan ba selection datang ang pinga saksi rusing layan election ngimla balikan ba selection klemyo ka NOC na kaborsno ka model code of conduct niya thu yapi kabaka issue ka election commission lani mangi ka sarkar hakabeday bat ka election MDC ngi pa siya kaborsno tang makiborsno ki penjanay suju ikata nemdon bala banjai lai piyai lai lak lumar kesno piyai lai ladu kasungsuk kasungsungan dengan trai playo ilut yi kita ki barok ban ki jingkren jong ki priu ka social media nga ong ye pi ka bala ser thaiba kajing keno ya kajing tu kajing lute ka banglong su ban ye kren ngayo i badon ki bangai gru kamtam ki khun samla tang sialap kana ubreu sapaka subjek jaj benreu ani nga i kum ka eryong aringet ayure ka ba i kumanon kan rat lut khat wat iya kaying de wilaku teka ka banga ong iya pihang ni kalong kan mau bah habangi kren sapaka subjek peden jong ka jaj benreu ngide banti suana trai mla ban ong bakata ka jaj benreu kasdang na clear ding kamla along kata lanu haba ong jaj benreu ngini pechwa ya uten riding ladangi mio ban ai ngimla ban aisbo ya uten riding kan mau bha unnemi sla lanu mereka juk ke pementa kidon ki bapetsu tu bakla kerten jaj benriu dai tang kaslading tam sube uler kamtam yiki slading gibayam haplut atak lai dengan ongi pito daya berkat sadi ya kini amar kani ke subjek karung bah ki kun samla kang suong na barbahana ba pimyo kam pimyo jam nga ong ye pi ngi nakaliang jo ka sarkar ki ba bomba ki program ki bangi pen kre iki kon samla ki training yo ka skill development training ke bagi lek man ka district hado ka block headquarter pi kamtam ki nok pai ba nang ni kane ka block headquarter ju pi ka don ni lek ye kendo ye ki video kin batai ya ki scheme ki pa per kin batai ru ye ka training ka pa per bagi kon samla kila man yo bat hadin jo ka training ka don ru ka scheme ka bangi ka sarkar gila man ya rap na kabenta job ni ki bala det bagi lek ya ka training Hanggai wat Yusuf ngam tangi ki ketin ki bomdon nong rim ban ong baka sarkar kam perkhat lem ye ki kon sama balai mangi mentangan itu gidang kendiat dang kendiat tayo gidang pun kut ia kato kam megalakim santai hapok wa ya jer
balagi pelong ya ketok pe galayak im sekan yo tu ye pi bagi kwa ban yo ban pet ban yo i ki khun samla ki badon ka sap ka phong joki ha ki benda ki ba per jong katok ka sports activities ngau bandon kanu ki jing huri hura kawai pa kawi ka snong hapok ka Jante Hills District Council lani hapok ka Khasi Hills District Council bandon kanu ka kenrung ka kenram ha ka jing ya lek ban campaign ban canvas election ha kawai pa kawi ka snong namar mangiro nagtay naka secretariat naka sorkar ngila ay ka order baka day bandon ka jing trailang hapdeng ka snong hapdeng ki political parties but hapdeng ki independent candidate group habaki let ya kaban pelong ya ka jing pensai pa ki la ban le kumta nrei ki hapan burompat ya ka an kabala pendek kerpang lengba ki snong ki thau barok hakeleng sodong jong kari kasi bat kari jandia dia kata ka bangakwa ban ong ya pi kilong kebe kilong pa ki khun samla ba e ngau bha kini ki mati ki ban nakaliang jong ni bat ka ba pilayo ngau ro ka bang ong kham tam kat ka blok headquarter ka ni snong wapung ngin pen subang ngin pen internet ngin pen phuk ngin pen pe jet ai ba uba passport dekat unlong ka jingking nang ne na ka constituency jongpi na kan ne ka snong ba jongpi ka jingking ka baya jan bat u chief minister ka baya jan bat u deputy chief minister ka baya jan bat u deputy chief minister nang ne na ka thanjeng tiaru uba snobang ka baya jan bat ka office jong ka secretariat nang ba unwanted jingkang nangi ya ka jing don kam ya ki jing don kam barok kiba ki pait ba jong ka constituency ka bi lenti dengan kerpat na kata-katau ya pi kum ki pait ba nong kersan ba e ya ki long keme ya ki long kipa ya ki khun samla ba e ngau bha ngada kerpat ret ai ya ka jing kersan jong pi ka bapura mdei ta ka ne ka konstruksi jong pi tong ini pensai ngin pau pait ba hakeleng saudong jong ka ne ka Jante Hills District Council bakapur kaladei bangin ai ka jing kersan ka bapura ya ka parti NPP bat ka jing syak krenben ka jing syak keno ka balai hujat ka balai posket mentama no babyo isu ka mobile barok layo ilot ki mobile manne mari rung ya thu iwe lo kumeyong ni ku ba prostun ye kendo no kong mat himar khmat regi ya kandur jong pi ta hing set jaro ngayo i nga po jing thia ra ngayo i hakat asong kai rung yo i suka na baya suba prostun kasin ng kong mentayo ay kulay ni ya kakam bat hade nang tangi penbut padero ya kiskim kibingila roban ay lemba kalun nyaw 4% kadek subsidi but life 4% kadek kalun but kalun ro ndai kasut ka bahe ndai kasut ka batang 10% dia katar ma sai ka pun gimte dengan dia tu ya pi hidei ki badon bok papidon ka blok hang ne halau ye to pendon kam ya kan ka blok ka jompi lek keli naki video naki officers ki batrei haktu kin saya thu ya pi ko makalong ki babun serta ki skim jingera ki kon samlam ta ngong pi nai ki babun ban ang denari jantia jongi ki badon sap ban sna film ban permi film ki badon sap hakar wangai kasio ki taru ki skim ki don ki bingi ai nang kumta ki kun sama ki badon ya kasap kapong dan nakata kadaw nga kwa ban ong ye pi hakani kapor ngau bha ya trailang batni ka parti NPP wat lang isya nyauben isya keren haduk kata
Rengin nang yang skem triang. Ban wanra ia ke jingkela ke bapaka. Ban wanra ru ia ke roy kapar. Bat kamtam ban wanra ya ka jingkerku na kementaki kon samla kentei bat serang. Kiba don kasap kapong. Bat ru kiba lak ya ke ban long. Kibriu kiba lak ban pendon burong. Ya ka snong katau. Ya kari ke jaj penriu bat ya ke jelam ikla jomi barok koi dengan kuat syuk banda buntit sesi sempat ngagerpat ya ki iwei piwei bapin skau bha ya kaban ai ka jingkersan ka bapura ya uneu reurang ba ubadeu sitting FGC jompi bat ru kandidat jong ke parti NPP sesi sempat bain yo ya ke jingjob ka badan buruk ban ngangit skem lang maka jingjob ke jong uneu rangba awa pasmon dekan unang penyajan susu bat ka tengkong ying jong ka government bat hi ki ba jong ka musniang rengat constituency game hangtei hapo karin dia ba nakaliang ke sarkar ban yu ban pensyuri ki kon samna ki badon ka sap ka pong ki benta baper ban pensyuri ke bapun kita kino ki bayok medal nilarai ru bangin ai kakam sarkar ya ki baleng rai kata namarngi ya ki kon samla kabasir kay pat kolomba ki kon samla ngai kim kwa bantre sitom sukwa bet kan batia bakan wanhi kata kakam ban wanhi kata kaspa apa usan okla ban lo ngi hatre sitom what ko ki kon samla ngai ke babon ba ki kon samla mentang ngakan mau ngi mentang kita syedep kowe ka written exam hante hapo DSC ko masaus pa sa putuli ka like kapus DSC hante hapo is ka sales DC office kibabun ba kibawan sangate ko ba prostun pusar to yung apply sa bangay kamay jam o balik ni apply mo ya katukakam kabala arong tayo lemba ka DSC hante hapo DC office okay o gimtip kung kumlo ka gimtip niladep advertise nagtahakim mobile ro ki social media nila pa gong balik kimya page yung gimtip gong gimtip kumno bilang netan manya page ki social media ki yung page brio ani biya page brio pada tu biya upload au biya comment tak show drodur pula bro ku proston ni ani me kena ki comment ho ki proston buka perhat mabigong kata gong ko kon samla kendit benreu what lapnet yo piece of shit ya kita ki breu ki bakwa bat klik ya pi lemba ki social media klaim tip jumat banuhat haka social media ya ki khobor like kam mangilap ha lemba ka social media tambah mudah bapet lapnet ban petang ya ka kolom jong ke jing ya ben ya kho kalong mo kata ko kik be kik pa ki kon samla ngasau ban ong to ya pikir bha nabar bagi program ki skim jo ka sarkar mata ngau thi ki ba bon jaj ki ba bon serta kata ka SSG na benta ki lom kame ngaptip sane ka do proteli kan aja teli biadon nega office ki we ki district da ki hajar teli ki SSG ki don hakabaki ki long kame ki don sikowut khat armut ki thau ki SSG bat nangta nakalian ke sarkar ki ay ka jingarap ki ong ya kata ka capital fund nang kwa open snow dengan i ka mo dia dengan skema you have seen the pasnya ki do ha chong tau ada kelen sedang hapo ko si oro ko wi pasaki dia do ong pasong tam de ba tin ong chukam ni namai kami live te song na yo ki dak khak yong ha henry ne si mi dan net bueno pasnya pi bo pi jigar pat na to dam sieno
Usnaw ba pi em ngata mesin ya cha em dem sin jai ne em dem sin brom kileng em dem sin chine phenga wakam nga chine api heni por nga to chine api deba lamba ni chine api tempo phenga chakathong hosket hapayo nampon bahagi kam jam bulang sa bulang anur pendet ndai kawang deba kam san stem pakajang por lewat mi man san stem deba chong lambai kam la bah sistem te la yu bit ba jabi ngartem tadi video yu la bah artem te jabi ngartem yani por makwale ulang bagi kam jam pada bawa hari temar lam bagi di khati hajaro pada le apa ko si wala chipi masnya pada pi wa pandang pi sachsen jingar chan wa hetam khamtam ni wale deba nang bon ikam ijam nang bon ikam na pesnyao hapo ka chong hapo ka tha hapo ka siro wi mongo do hani achong puskur ada yang kalo apa merabas tu amal mano musnyang mulang musnyang rin dong cai rangat mo tu awaro de snong em kanu do yo nga wa onu do bende ikam dei nang dau wa por cha nga dei dugi wa ben tebeng sai sen ke nong ikam ni dei potato MBC presidensi ini por anggur adam sin wa ngasimo wa pi kiman be kiman pa kon klot yang apa sedang potensi biang sasin biang jika chana pura nang ba jika chana pi po sa katong hosket miulen jing na ngawa nei ma bianga ham srai nga hamnyam thau ji baklanga nga kana kamu wina wa orang dan hajim nalti yang ini politics dengan hamso lot dengan Henry Tanya lang wi por ya ami dengan chambi tapi haga simbol yang kuat haga arbitrik benar nementa tapi to mta nga Henry nementa roy par som tau roy par yang imlang sa lang yang duk kesuk yang kupti sebjiang hosket ngapi ngada dai le awirap kali korboria chagiwa chagi lumbiang ndai cha gala ngawirap chibon ndai kawang pi nang ba ga chang pi nang yop tin nang yop narak tin tin bringa chagte gi yang lem lomsem demta yo ngi dai ku tanga ni por wa kamo sir yo sir pesentuk song bang bichim songi wa tabon ikam muda dekat para dengan kaum MBC hosket kau baik ngata wa MLA yang itu UDP Henry ngaman kau semen UDP na kiret tang Henry kejingar ku cipon saya naga sarkar UDP na state government lebaile teman ngaman kau parti yang ki Henry bon ha kikam kijam wa derap ki tasnian ki nang bang skim sarkar government Meghalaya cara sistem tahu sepan sira kopi ngayale basiki bi gorok sistem tahu dulu payung kalau balang itu Islam tahu per yo gi skim nang sarkar nang ba jinang tio sa government Meghalaya sikit ngarang bon mau ane kamu MC mio uras skim kon siai ane kali kon gor ira emle wa jom jamo dulai sa government wa nang ba gi hai patiri sir ba habing ye gi sir ina I ya gani surok balas ni bulan ndetang hasnam gini sir haporo kichong kita hapo kada si sir hapo ka ar sedang kada si kabon sir ke skal gali ke surok kelas new sir nang ta daw ngat pat sir sir daliwa wa pin ay ni kita di berku naga sokal bi bana sokal jungi ban yo ya gani ka surok kanang kepeba sup balik berwan repang kami ni jodi ke tiba surok bai buan minister balas new plan minister ni pat sir ba na shaglat ban sama sir ban ayi di berku nta ba nta tiga sen mal gani ro dal kesya di blok ro ada dah ni nama gede surok de ya tami juksong ni ada gede surok ya bon di kusnong santik bon di kusnong ya gede surok sir terkata kumta sang terpat jo sir sama sir ba pin ai dani gede surok te makwa ni por wa daga masnyayo sir yo tidak saru irabi wa hamdo di kemen to man wa to na kung ndai da em nu so tau wa po kon singa wa tu na da so tisken sna ba we chem wa nga man de ni kam nang do dal ti biang diwa tip langi nang yo ite ku nang sarkar ko mo ba sarkar ni kamate sa lestem
na em go bor pura sa les dem em go bor pura ton chimno I ton chimno I ne kabu ton chimno I de jing khu ton chimno I jimaya na sarkar diwa wan bi ka chan lang ya diwa em lang bi ni por wi khulok khujor ku ka chan ya party ni bi nang yo wan ra jing khu